Dobrodošli na moj kanal. Ćao ljudi, danas ću da vam demonstriram ja moj svet koji sam ja napravio. Zove se mučionica. Znači, ovdje ima puno ovih sprava za mučenje. Znači, šta prvo uraditi? Prvo, ima ovo. Ovo je jedna sprava za mučenje. Vidite. I tako se me voda odvodi sve dok ne crkne. Vidite koja fora. Dobro. To je ovo što zove drop. Onda samo nađem pod broj 2. Da. Pod broj 2 je lava. Vidite koja fora. Pod broj 3. Pod broj 6. Da, pod broj 3. Nećemo sad da demonstriramo na sebi. Prvo uzmemo jednog seljaka. Gde je seljak? Skup si bre seljak. I kliknemo oko. I on će se tu sad udaviti. Nije sad ni bitno. A da ovdje imamo istu mašinu za dan. A ne, nisam to htio. Vidite, to je zamka tamo. Udavio nam se seljak, ali dobro. Sad imamo zamku pod broj 4. Da, Big Cat se zove. Mnogo dobra zamka, gledajte. Vidite kao fora. Dobro. To je jedna od mojih omiljenih zamki. To je bila zamka pod broj 4. Sad idemo do 5. 7. I 8. Evo ga, 5. Evo mi se sviđa. Pokoj duše se zove zamka. Jednostavno crknemo ovdje. Vidite koja je fora. Ova zamka, dobro, idemo kasnije. To je bio pod 5. Sad idemo onu čuvenu šesticu. Ne šesticu, nego, da, šesticu. Samo nađemo tu čuvenu šesticu. Da, ona je najlakša. Znači, stanemo ovdje. Padamo. Voda, a nije voda. Odlično. Evo. Dobro. Onda da vidimo koji bismo još mogli. Da. Znači ta zamka je bila zamka pod broj 6. Sad ćemo 7. Ja tu zamku volim da zovem bešenje. Zamka za bešenje. Znači opet stanemo ovdje sve naravno. Eto ga. Samo zatvorimo vratanca ovdje. I idemo konačno na zadnju zamku, 8. Otvorimo. A ste vidjeli ono što je u kovčegu? Bilo. Kao smeško. Dakle sneg. Ste vidjeli kao smeško? I eto, to je bilo to za ovu današnju epizodu. Hvala što ste gledali i da, doviđenja.